protest. Pripadnici jedinstvene organizacije boraca nasilu pokušali ući u zgradu kantonalne vlade. Članovi JOB-a iz Cazina dolaze sutra pred vladu. Do predviđenog dnevnog reda pozabavili su se vlastitim problemima i najavljenim protestima. Predstavnici jedinstvene organizacije boraca bili su razočarani kako izostankom predstavnika vlasti, političkih partija, kantona i direktora Zavoda za zapošljavanjem, tako i malim odazivom boraca. Planirano je bilo da se razgovara o isplati novčanih naknada za 2008. godinu, budžetu jedinstvene organizacije boraca Unije veterana za ovu godinu, primjeni zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, te u budžetu za resorno ministarstvo. Kako smo već rekli, zbog izostanka pozvanih nije se moglo raspravljati o navedenim tačkama dnevnog reda. Prisutni su razgovarali o protestima boraca najavljenim za 21. april. Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana se pridružuje tim protestima i učestvovat ćemo sa svih naših 5 općina koje su u sastavu jedinstvene organizacije boraca Unije veterane, učestvovat ćemo na mirnim protestima u Sarajevu. Mi kažemo mirni protest, kako će se to završiti, mi dalje ne znamo, ali ja se nadam da ćemo naći kompromis i da će se ti protesti završiti onako kako je najbolje i za nas i za izvršnu i zakonodavnu vlast. Ne znamo još da li će se izlaziti pred sve vlade, kantonalne vlade, jer bilo je dogovor da se izađe sve pred kantonalne vlade i Sarajevu. Tako da se pred kantonalne vlade bude u 10 sati i 5 minuta, a u Sarajevu da se bude u 12 sati i 5 minuta. I mislim da će takav i biti redoslijed, da ćemo mi doći pred kantonalne naše vlade, svi na nivou, svi 10 kantona, a da će ovi koji su bliže gore u Sarajevu, da će oni doći pred federalnu vladu. Ukoliko svi koji su planirali ne budu u mogućnosti prisustvovati protestima u Sarajevu, kako nam je rekao Renzo Čaušakić, predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Unsko-Sanskog kantona, oni će se okupiti ispred vlade Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću su prosvjedovali razvojačeni branitelji okupljeni u jedinstvenu organizaciju boraca. Traže isplatu 11 zaostalih naknada, odnosno 1650 maraka za svakoga branitelja. S obzirom na to da su najavili ulazak u zgradu vlade i skupštine, skup je uz 100-tinjak redovnih policajaca osiguravala i specijalna jedinica za podršku. Ipak, kolona branitelja je probila živi zid i situacija je u jednom momentu izmakla kontrole. Borbom policajaca i demonstranata, nekadašnjih suboraca, rezultirali su protesti radi neisplaćivanja naknade za vrijeme nezaposlenosti, a na koju po zakonu demobilizirani borci imaju pravo. Ovome je prethodila blokada magistralnog puta M5 i prijetnje da će zauzeti zgrade i vlade i skupštine. Mi želimo da se pred vladom obrati premijer kantona, ministar zdravstva i socijalne politike za boračka pitanja. Mi smo morali na taj način da shvatiti da smo mi možemo biti ozbiljni i možemo mi zauzeti vladu. Borci i u ovom slučaju nisu bili jedinstveni, jer su boračkih organizacija u Unsko-Sanskom kantonu. Priznaju da uz naknade protestiraju i zbog neslaganja sa navodno već dogovorenom novom koalicijom u Skupštini USK. Ovo je nas poslala naša svijest, ono što nam duguju, jer mi smo branili državu i meni je najžalosnije sada ovdje što moram reći stranka demokratske akcije u kojoj smo bili maltene 90% borci u toliko rata da formira jednu koaliciju sa DNZ-om i SDP-om, to su za nas izdajni. Za sutra je najavljena vanredna sjednica Skupštine USK na zahtjev zastupnika SDA i DNZ-a za koju nije preciziran dnevni red. Očito je da se za utrku za fotelje i izbore ne biraju sredstva.